ndagusuje kandi mwifurije kugira icyumweru cyiza. Nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, nizere ko weekend yawe imeze neza. Turi tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Nizere ko rero ibintu bikomeje kuba bigenda neza, weekend uri kugenda isoza neza. Ariko ngiyi weekend ntabwo irarangira da, iyi weekend yo ntabwo irangira kubera ko abakorera leta ngo barakomereza mpaka na weekend ikurikiyeho irangiye. Ewana rero urumva ko bameze neza. Ubwo rero nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko ibyo muri gukora byose biri ubahira rwose, muri gushakisha ibifaranga mukagira gute mukabibona. Hanyuma rero nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Sawa TV. Ndabashimira cyane rwose. Reka mbanze mbashimire ku munsi w'ejo nibwo nakoze ikiganiro ndi kugaruka ku bakinnyi batandukanye. Ariko mbere yaho nabanje kuvuga ni reka twuzuze abantu 12,000 twuzuza abantu 12,000 mbere yuko iyi weekend yuzura. Mu by'ukuri rero reka mbashimire cyane, mbashimire pe. Nijoro ryakeye rwose mu masaha y'isa 5 rwose nibwo nagiye kubona mbona abantu 12,000 baruzuye. Ewana ndavuga ni cyakoze kabisa, muba munyetse ko muhari. Fite abantu bari kunkurikira 38,000 mu masaha 48 ashize mu minsi 2. Mu by'ukuri urwo narwo ni urukundo navuga ngo rudasanzwe. Abantu 12,000 n'abantu 90 aka kanya tuvugana nibo mfite. Maybe ikiganiro ndakirangiza ari abantu 12,100. Ubwo rero niba utari muri uwo muryango mbabarira nawe winjiremo ukande subscribe, tugende twuzuza abantu 20,000. Tugomba gucrosinga umwaka wacu, dore ko twavutse mu kwa 12. Tugomba gucrosinga umwaka wacu dufite abantu 1000 byibuze 20 kuzamura. Rero niba utari muri uwo muryango ndashimira cyane abantu bari muri groupe yacu ya WhatsApp. Nawe nyandikira kuri 0788073872 mushyire muri groupe yacu ya WhatsApp 0788073872, cyangwa se ukande kuri link iri hasi ya titre. Aho naho iyo umaze kwakanda uhita uhinguka kuri WhatsApp. Ubwo rero ntabwo nzi ngo nabashimira bingana iki, sinzi uburyo nabashimiramo, gusa mu by'ukuri njyewe kimwe nababwira nuko muri abagaciro kuri njyewe. Mwanyeretse ko birashoboka, mwanyeretse ko birashoboka ko nabona akazi bitansabye kujya gusaba akazi kuri radio. Nagiye njya gukora kuri radio zitandukanye, ariko ugasanga hari ibibazo bigiye bitandukanye, ibibazo by'amakibyo. Nta n'uwatinya kuvuga ko nyine n'utuntu tw'uturuswa tutajya tubura, ntabwo natinya kubivuga. Byageze aho ncika intege, ndavuga ndirikanyoboko ku murongo wa YouTube. Ariko kuva nayoboka uwo murongo mwanyeretse ko munkunda pe, munyereka ko mukunda ijwi ryanjye, munyereka ko mukunda ibiganiro nkora, munyereka ko muhari ku bwanjye. Mu by'ukuri ntabwo nzi ukuntu nabashimira. Niyo mpamvu mfashe iminota 4 ya mbere ndavuga ni mbashimire cyane, Imana ibanezererwe. Nukuri pe mwarakoze. Abantu 12,000 mu masaha 2 hakiyongera abantu nka 90. Ni ikigaragaza ko imibare iri kuzamuka buri kanya ndi kujya kureba aho ngabona umubare wahindutse. Simbabwiye ngo dufite abantu 12,090. Si ukukubeshya iki kiganiro aza kucyumva twabaye 12,100 na buri kanya imibare iri gutumbagira. Buri kanya imibare iri gutumbagira. Mbashimire cyane rero icyo ushobora kumenya, ntabwo nzanye amakuru menshi muri aka kanya. Urebye ikibanze cyane cyari ukubashimira kubw'urukundo rwanyu. Ikibanze cyari cyo kubashimira nyine kugira ngo mbashimire. Ariko ntabwo nagenda nababwiye abafana ba APR bamereye nabi. Mana we, batari ko se Rutahizamu watubeshye bimeze bite? Rutahizamu wiri gutubeshya, abandi banyamakuru barangajwe imbere na Taifa bavuga ko Rutahizamu adahari. Ariko noneho nzanye ibizibiti simbizi. Nzanye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko amakuru natangaje ari impamo. Nzanye ikimenyetso kigaragaza ko amakuru natangaje ari ukuri. Mu by'ukuri
tubanze dusubire inyuma mu nkuru zanjye, nta nkuru nimwe nigeze mvuga ko equipe ya APR FC yamaze gusinyisha Rutahizamu. Oya 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 oya, nta na rimwe nigeze nangaza ngo APR FC yamaze gusinyisha. Ngewe natangaje ko APR FC yamaze kumvikana n'umukinnyi witwa Amankona, Stephen Amankona. Uyu nguyu ni top scorer wa championa muri Ghana mu myaka 2 ishize. Ni umukinnyi umwe rukumbi wari muri equipe ya Ghana watsinze igitego mana nyagasani, igitego Ghana iheruka gutsinda bari gukina n'iyi equipe ariko iyo equipe nayo. Urumva uyu Stephen Amankona, sibyo? So ntabwo nigeze mvuga ngo APR yamaze kumusinyisha, gusinya contract signed, nigeze mbivuga? Ntabyo nigeze mvuga. Ngewe icyo navuze ko equipe ya APR FC yamaze kumvikana byose byibanze n'uyu mukinnyi, ibigomba kumutangwaho, yaba nyine bijyanye na salary, bonus, ibiki bintu nk'ibyo ngibyo. APR FC yamaze kumvikana nawe, yewe uyu mukinnyi yamaze no kuvuga yes. Equipe ya APR FC rero, ikipe ya Al-Masry yo mu Misiri, ngira ngo ejo nabigarutseho, yipanze akazi, iragenda itanga inote mu $62 by'idolari. Equipe ya Barikum Chelsea yo muri Chelsea nyine ikinamo uyu mukinnyi kuko afite amasezerano agomba kugeza muri 2027 na 6 maybe hagataho, ariko nyine afite amasezerano. Uri kumva? Equipe ya Barikum Chelsea ibwira Al-Masry iti ntabwo bikunda, mudafite inote y'ijana ntibikunda. APR FC birabyumvisha, ariko muri ubwo nayo ikaba yarabashije ku ruhande aho ngaho abakomisiyoneri bayo bayibariza, bayibwiye igiciro. Iyo ntabwo yigeze yirwa ijya muri equipe arabaza ubwo niba igiciro kihagazaho. Urumva ibyo byose niyo bamanuraho utumiliyoni dukeya koko. Ubu twipanga akazi, Mureri iravuga iti oya reka Mureri irabwuka iravuga iti ubwo APR FC ikaba yamaze gucakira amakuru. APR iravuga iti niba ikipe iri kwaka miliyoni 100 na kibihumbi 100 by'idolari, tujyanyeho miliyoni 100 z'amanyarwanda, no kwanga arenze 70 na bingahe by'amadolari bakemera. Urumva equipe ya APR bitanze bid. Aya makuru ndi kuvuga ni amakuru nyesha umunyamakuru witwa Mickey Junior. Ndabanza mbabwire ibigwi bya Mickey Junior. Mickey Junior ni umunyamakuru wa mbere muri Afurika nkuko mva Fabrizio Romano. Donc umunyamakuru ukora amatransfer ya mbere, umunyamakuru hatari ku kijyanye na transfer, yitwa Mickey Junior muri Afurika, niwe wa mbere, ni umunyagana. Birumvikana noneho ibaze ko ari umunyagana, noneho transfer ari yo muri Ghana, bivuze ngo ayifiteho ikuru 100%. Ambo ku munsi w'ejo rero nibwo uyu munyamakuru yatangaje ati equipe ya APR FC yatanze bid ya $75,000, ariko aka kanya tuvugana equipe ya Barikum Chelsea yatangaje ko itanyuzwe n'iyo bid, yongera kuvuga ko ikeneye miliyoni 100. Miliyoni 100 z'amapaundi, ibihumbi 100 by'amapaundi nako. Ni by'amapaundi, ni bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ubwo na amadolari, ntabwo ari amapaundi. Amadolari ibihumbi 100. Equipe ya Barikum Chelsea. Urumva? Equipe ya APR FC, Mickey Junior yatangaje ko APR FC itacitse intege. Yatangaje ko equipe ya APR FC iri gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo bid ikunde. Nukuvuga bongere bid. Bari batanze miliyoni 75 miliyoni zirenga 75, uko ngo ibihumbi 75 by'idolari bikaba mu miliyoni 100 nyine y'amanyarwanda. Ariko equipe ya Barikum Chelsea yari official bid, ntabwo byari ibintu by'ibihu, yari official bid, yari bid iri official. Urumva equipe yitwa Barikum Chelsea ngo yarayarebye irababwira ngo ntabwo bikunda, nimutuzuza ibihumbi 100 by'idolari ntabwo bikunda, mutujuje ibihumbi 100 by'idolari ntabwo byakunda. Urumva ubwo ikintu cyabaye ni iki? Ikintu cyabaye
ikintu cyabaye APR FC umwe yiteguye, yewe ubu tuvugana yamaze gutanga n'indi bid ikabaka ibihumbi 90 by'idolari, iravuga iti dutanze ya niyo ya nyuma ibihumbi 90 by'idolari turabirekuye kuri Stephen Amankona. APR FC ibihumbi 90 by'idolari yamaze kubyohereza muri ekipe ya Mbere ku Chelsea. Uko niko kuri. APR FC yamaze kumvikana n'uyu mukinnyi, yamaze no kuvuga ngo yes I'm ready, kuko mbere yuko bajya kureba ikipe babanje kuvugisha umukinnyi. Arababwira ngo I'm ready ariko mfite contract. Al-Masri yaraje yipanga akazi. Al-Masri yari yemeye guhemba uyu mukinnyi 6,000 by'idolari. Uyu mukinnyi yari yamaze kubyemera, yamaze no kwemera amasezerano y'imyaka 4 muri Al-Masri yo mu Misiri. Ariko Al-Masri itanga miliyoni 62 by'idolari nibyo batanze muri Mbere ku Chelsea. Mbere ku Chelsea ravuga ati muvuge muvuye. Al-Masri niyasubirayo diru yayivuyeho y'uyu musore. Ikipe yitwa APR FC ibihumbi 90 by'idolari APR FC yamaze kubigira ite ibyohereza muri Mbere ku Chelsea. Icyo dutegereje ni kimwe, mu gihe cyose ikipe yitwa Mbere ku Chelsea yavuga ngo yes it's a deal done, birahita biba done kuko bamaze kumvikana n'umukinnyi n'abamuhagarariye byararangiye. Ari nayo transfer navuze ku munsi w'ejo, ari nabyo bintu nabwiye abantu mujye munyumva neza. Ntabwo niba mwarankurikiranye, ntabwo nababwiye ukuntu transfer imeze, narababwiye ngo deal ku kijyanye n'umukinnyi muri APR FC cyararangiye, bamaze kumvikana n'uyu mukinnyi, yewe amaso yabo bayahanze uwitwa Stephen Amankona, nta nundi Rutahizamu bari kuvugana nawe. Uwo bari bashakishije n'uyu mutaramu wundi wambaye imyenda y'umweru witwa Isanayire, niwe bari bashakishije bagerageje kuvugisha, ariko deal iba failed, donc iranga bitewe nuko n'umukinnyi wari uri guhenda kuko yari ari gusaba amafaranga arenze 100 by'idolari, bitewe nuko ngari ndi kipe yitwa Midland imwifuza. Urumva APR FC kavuga ati n'imibare yawe nishamaje, reka tujye kwirebera nde top scorer. Uri kumva? Ekipe ya APR FC rero iri concern kuri uyu, iri concentrate kuri uyu mukinnyi wenyine rukumbi, ntahandi hanze amaso, ihanze amaso uyu mukinnyi wenyine Stephen Amankona. Rero abantu bumvishe transfer yanjye nizere ko bayumvishe neza, tujye tugendana nimukamere nka okay, abantu nyine nibakumve ibyo tutavuze. Njyewe naraje ndatangaza ndavanye APR FC yamaze kumvikana n'umukinnyi uta Stephen Amankona, ariko yatanze bid, yatanze amafaranga muri sinari nakamenya yari, nta nubwo nigeze mvuga umubare wayo, gusa ni nababwiye ko ekipe ya Mbere ku Chelsea ishaka inote y'ibihumbi 100 by'idolari. Ndababwira ni APR yohereje ubusabe muri ekipe ya Mbere ku Chelsea, birira ikiri ko Mbere ku Chelsea yanabyemera ikayemera, yamara kuyemera umukinnyi akagira ate akerekeza muri ekipe ya APR FC, kuko kuba baramaze kumvikana byo byararangiye, hasigaye ikibazo gito cyane. Ngira ngo nanatanze urugero rwa nivo niba mbyibuka neza, ni niba umufunda afite nivo yaringanije neza bikabuhurira hagati tayari inzu biringaniye, hakiya yaringanije nabi, urumva inzu ikura ihengamye. Nibyo bintu navuze n'uyu munsi ndabisubiramo, APR FC ifite iyi deal mu kiganza cyayo, nta yindi kipe yo gutanga amafaranga nk'ayo yatanze, kuko APR yatanze 75 by'idolari mu gihe izindi ziri mu 60. Rayon Sport yo ni hari kurenza na 30, urumva Rayon Sport ni hari kurenza 30. APR FC ifite iyi deal mu biganza byayo, niyo mpamvu natanze urugero rwa nivo. Nani niba ufite nivo nyine ukabura umufundi mwiza, ubuze ukuntu bigenza ukaringaniza. APR FC niba izi neza ko ikeneye uyu mukinnyi irishyura inote y'ibihumbi 100 by'idolari, ariko amakuru namenye APR FC yohereje 90 by'idolari muri ekipe ya Mbere ku Chelsea. Baravuga bati ni miliyoni 100 na zirenga na 20 na, niba mbyibuka neza, sinibuka y'idolari rigeze y'amanyarwanda. Ati ekipe ya Mbere ku Chelsea nitemera aya mafaranga tuzashakishiriza ahandi. Ati ekipe ya Mbere ku Chelsea nitemera aya mafaranga tuzashakishiriza ahandi. Uri kumva? Tuzashakishiriza ahandi.
miliyoni zirenga 100 z'amanyarwanda aba ari amafaranga ahagije. Bayitanya mukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Transfer y'uyu mukinnyi naho ngaho igeze rwose. Nitandukanyije n'abantu bambwiye ngo narababeshye, ngo nababwiye ko diru yarangiye. Diru yararangiye, nje nigeze mvuga ko yarangiye? Ngo nababwiye ko Mutarama ari mu Rwanda. Ega ninza nje narakubwiye ni hari amakuru avuga ko ari mu Rwanda, kandi ayo makuru arahari still naho n'uyu munsi aracyahari. Ntabwo kuba Taifa se transfer yavuze zose zabaye done. Transfer zose yavuze muri APR zabaye done. Muhingero z'abakinnyi yagiye avuga ngo byarangiye muri APR nibikunde, agasaba n'imbabazi. Ntiyatangaje ko Daikonovic amaze kwirukanwa inshuro nk'ebyiri kandi atarirukanwa. Siwe watangaje ko Mashami Vincent byarangiye kandi bitarangiye muri polisi. N'umusimbura wakavuga ko byarangiye, umusimbura byarangiye, byabaye dance. Ntabwo ari we watangaje ko Mamadusi mu kwezi kwa mbere ngo yamaze gutizwa, byabaye dance. Rega twese turabanyamakuru sibyo, dushobora gukora inkuru yego ari byo umuntu akuri inkuru yizeye pe, ariko ikaba fail ku munota wa nyuma. Kuko urugero niba ngugani equipe ya APR FC yamaze kumvikana n'umukinnyi kandi n'ibiganiro bigeze kuri na equipe, buriya intambwe ya mbere no kumvikana n'umukinnyi. Umukinnyi uri yo yakwemeye kumvikana na equipe, igiciro ububizi kiba kiri clear, nyine kiba gisigaye no kugitanga. Nkuko nyine mu bwana Arsenal yamaze kumvikana na Martinez Ubimende, ni nkuko nyine deal ya APR FC n'uyu mukinnyi Meza. Urumva niba ikipe yumvikanye n'umukinnyi kiba gisigaye se niki? Kiba gisigaye ni ukumvikana na equipe, kandi equipe yabaye clear, kandi APR FC iragaragaza ko nta wundi muntu ishaka n'uyu. Niba ugaragaza ko nta wundi ushaka kandi igiciro cye kikaba gihari kizwi ko ari 100, nuko nyine rurede kubitanga. APR FC byanze bikunze iramanura intwaro hatari, iramanura Stephen Amankona. Rutahizamu ibitego 34 muri seze ebyiri zishize, ibitego 19 muri seze imwe, ibitego 15 muri seze imwe, byose hamwe ibitego 34. Aho ni muri shampiyona, ntabwo ndi kuvuga mu tundi dukombe ducaracara. Ntabwo ndi kuvuga mu tundi dukombe ducaracara, ngiye ndi kwivugira muri shampiyona. Uri kumva? Ndi kwivugira muri shampiyona, sindi kuvuga mu tundi dukombe ducaracara, kuko utwo dukombe natwo duteretseho. Utwo dukombe dushyizeho wasanga afite ibitego nka 40-50 imyaka 2. Mu Rwanda umukinnyi yatsinda ibitego 50 amaze imyaka ingahe? Mu gishajije Mbere wacu ajya buri afite nka bingahe mu myaka 5 ishize. Ve nibyo birimo ishwi 15 ese byo birimo. Kwitonda reba ko abantu bavuga ngo nibaza uko yirukanwe muri APR. Afite ibitego 20 muri equipe ya APR. Wapi? Ariko urahuri kwibaza ngo impamvu. Ni umukinnyi se byibuze wagize impact nini cyane mu mikinire ya APR? Wapi? Ariko uraho uri kuvuga ngo ntuzi ukuntu umukinnyi ngo nk'uyu yavuye muri APR guteze. Umukinnyi utashobora kuderivaringa ibitego 20 muri sezonye 5 kandi ari umuwinga, ari umukinnyi ubanzamo, kusibye izi seze ebyiri zari zishize ari zatabanzagamo. Seze ebyiri seze ebyiri ahubwo ni yonyine ahari, izindi ko ari umukinnyi ubanzamo we na Mugisha Gilbert. Buriya Mugisha Gilbert impamvu n'abatoza bamukunda, buriya nureba nka Mugisha Gilbert na Ruboneka Jean Bosco, ikipe yose bajyamo hano mu Rwanda n'abakinnyi babanzamo. Niyo mpamvu no mu ikipe y'igihugu uzabona Mugisha Gilbert akina ibintu bifandafandika, nyine wa mugani n'ugufindafinda, urumva wa mugani w'izina rye, ariko still ukamubona mu kibuga. Kubera iki? Nukuvuga ngo ni wa mukinnyi uha equipe security. Iyihe security rero? Nukuvuga niba Mugisha Gilbert ari gukina kuri 11, wowe ukaba uri umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport uri gukina kuri 2, tubari nyine APR yanganye na Rayon Sport, uri Serumogo ari, urumva uri Serumogo ari cyangwa se uri Umbarenga Fitina cyangwa se uri Inde Simbisi, kundi kwibarira kuri nimero 2. Byanze bikunze nubwo waba uri Serumogo ari Omar ufite karite yo kuzamuka, byanze bikunze no buri buzamuka iminota yose Mugisha Gilbert azaba ari mu kibuga, ntuzaba uri buzamuka. Ibyo byo ntibyakunda. Ubu ni Mugisha Gilbert. Ikindi, baro yose ari bufate, nubwo atari buze kwitsinda cyangwa ngo ayitange neza, baro yose ari bufate, ikipe adversaire iri buze guta concert, donc iri buze gukukijya kugira nyine yaba abafana, yaba umutoza,
yaba abakinnyi ndavuga ba adversaire bari buze guhungabana kubera iki ni umukinnyi ufata baro byonyine iyo urebye ukuntu agiye kuvuduka byonyine iyo urebye nyine press aba afite mu maso isura aba afite ubona igikabyo afite mwese mugira ubwoba mwese mukajya kumwirundiraho niyo mpamvu ubona Mugisha Gilbert ubona afata baro niho mukinnyi utazatsinda ibitego byinshi niho mukinnyi utazagira ute ariko urafata baro ikipe adversaire yose igahungabana adversaire bakaba babizi ko umukinnyi w'imbere uri buze kubagora ari umwe gusa Mugisha Gilbert kandi atari buze gutsinda igitego atari buze gutanga assist ukibaza ukuntu umukinnyi bari kumutinya kandi atari butsinde igitego yewe na assist ari butsinde ariko ukaba ubizi ko uramutse umuhaye umwanya uramukoreraho penalty aratera ishoti ribyare koroneri aratera santere igwe kwa Rutahizamu cyangwa se wenda hehe urumva cyangwa se mu ukore bibetushe babatere penalty urumva ibyo byose ubu byibaza kubera iki icyambere so umukinnyi uhunga box nicyo cyiza cye buriya ni nacyo arusha abahinga bose b'abanyarwanda bose bakina bajyana inyuma reka Mugisha Gilbert akina areba muri box pe wenda akawutakaza ariko yahabije adversaire ku buryo nyine abacamo icyo gikuba buriya niyo mpamvu ariko kwitonda Rebecca ni wa mukinnyi unacungira kuri bya bishoti bya kure ni wa mukinnyi unacungira kuba nyine ari kumwe na mugenzi we Mugisha Gilbert ashobora kuba anakureba imbere ye ntagupasa reka we abashaka kuvuduka akagenda si byiza ku ruhande rumwe kubera atakaza baro nyinshi ariko niyo mpamvu uzabona azaza muri APR hakaza ba Denis Omedi bakiwanuka byitezwe ko bagomba kumwicaza abo baci Mbere n'abandi ariko Gilbert akaza agahamagarwa mu ikipe y'igihugu irimo abapro nk'igihumbi ariko abatoza bose bari buhitemo Mugisha Gilbert uri kumva bari buze guhitamo abatoza batatu bose tugize ba equipe nationale bose baraza bagahitamo Mugisha Gilbert kandi twese tukirwa twivovota ese uyu mukinnyi utakaza baro buri kanya umukinnyi utatanga assist ariko se mu myaka 3 ishize ninde mukinnyi wari uri gufasha equipe y'igihugu Amavubi ntago ari Mugisha Gilbert na Nshuti Innocent bari badutwaye tujye twemera ariko twagiye tureba ibyo umuntu yakoze tukabishima mu myaka 3 ishize muri equipe ya APR shampiyona APR zose twaye muri iyi myaka ishize Mugisha Gilbert ntafite mu ruhare rukomeye cyane kurenza nabo banyamahanga baguzwe kurenza abo ba Shibubu bamba umana bande bose Mugisha Gilbert narimo we naruboneka daraho nibereye ubwo nari ndi kuvuga rero kuri iyi transfer jewe ntabwo kuba navuze ko equipe ya APR ni deal ijya kuba done suku kubeshya uyu munsi ndonyambisubiremo Stephen Amankona niwe priority rukumbe ntabwo ari priority nyinshi niwe priority rukumbe ya equipe ya APRS irakora ibishoboka byose ibona uyu Rutahizamu kandi kino cyumweru kizajya gutangira itariki enye z'ukwezi kwa karindwi narabikubwiye uriya munsi w'amateka wa APRS nzagaruka guhera ku munsi w'ejo oya kuwa kabiri azaba ari tariki ya mbere urumva kwa kabiri nta gihindutse nzaba ndi no muri studio nziza nta gihindutse rwose kwa kabiri nzaba ndi muri studio nziza rwose ushobora kuzajya nkorera ibiganiro muri studio nta gihindutse kwa kabiri rwose nta gihindutse ngira ngo na nyuma yaho mushobora kuzajya mumbona mu biganiro bigaragara noneho live apana kuba ngo na gishutinze ngo nyaplodinga nyuma live ku isaha y'isa 2 z'ijoro dushobora kuzajya tubona na buri gihe saa 2 z'ijoro turi gukora ikiganiro cyiza cyane saa 2 z'ijoro tuzashaka izina tuzakita sawa sport show sawa sport show munshakira izina muri nyandikire mw'abantu guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi turagaruka mu buryo budasanzwe sibyo ko ikigaragara cyo muradukunda ahubwo igisigaye ni ukubahata ibyo mukunda sibyo ra nanjye niyo mpamvu mba nigoye ku cyumweru abandi bose bari muri konji bantu barimo bararyohana akabaye niryame ndi kugenda nsoma ibitabo gake ariko ndavuze nireka mbatemo ikiganiro yewe na mukanya saa 12 ndagarukana ikindi nibinakunda saa 3 mbatemo ikindi uheze ndababeshya ese amakuru ko mba nyafite karuko mvuga nireka ngire gutya mbaranse
mfite ubushobozi bwo gukora ikiganiro isaha yose ndi kubabwira amakuru ko mba mfite amakuru menshi. Rayon Sport ni yarayisingishije ariko ejo nabigarutseho. Sinjye na burekinze kuri YouTube bwa mbere, mbashimire ko icyo kiganiro mwana gikunda. Sinjye wa burekinze bwa mbere. So rero equipe ya APR FC ikaba yatanze bid rwose ya kabiri kuri Stephen Amankona, bikaba bivugwa ko ari bid ya miliyoni 90,000 by'idolari. APR FC rero ikavuga ko ubuyobozi bwa APR FC bukavuga ko bwizereye muri Stephen Amankona, ndetse ko very soon iyi transfer iraza kuba yabaye done. Mbashimire mwe mwese tubanye muri iyi update narinzanye, mbashimire mwe mwakanze subscribe, by'umwihariko mwe mutwereka urukundo umunsi ku munsi. Abandi 12,240 ingahe hafi n'ijana na ubungubu niho bageze, mwese muri abagaciro kuri twebwe. 20,000 tuzageza mu kwezi kwa 10 byaruzuye pe. Shaka ko tuzinjira mu kwezi kwa 12 dufite mu 20,000 na why not tuzagira abantu 100 nk'abandi, ariko baturushikiza umwuka ibikoresho byose turi nabyo. Mbashimire cyane rero, reka tuze gusubira mu kanya gato cyane ubwo ndaza kwanzanya andi makuru agezweho.